Eugene Official. Turi mu gicamunsi rero cyo ku munsi wo kuwa gatanu itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026. Nshuti rero bakunzi ba Eugene Official, mwe mwese mukunda amakuru yo ku mirongo y'urugamba, ndabahaye rwose mbahaye ikaze aho mudukurikiye muherereye. Nimuze rwose mutera gatebe kuko umuhungu wanyu Fighter tayari namaze kuba mpagera, kandi amakuru mbazane mu by'ukuri hano ku kibuga cy'imirwano cyangwa se ku mirongo y'urugamba ni menshi cyane. Nkaba nifuza ko rwose ukunda amakuru yo kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba utagomba gucikwa muri iki gicamunsi, kuko rwose nabakusanyirije amakuru menshi cyane. Ntekereza ko mugiye kumva uko ibintu byifashe ku kibuga cy'imirwano. Isasu ririmo rirarira, ndakubwiza ukuri ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zahuye n'akaga gakomeye cyane. Njya mbivuga nkavuga ntiziri guhura n'akaga, abantu benshi bagashaka kumpakanya, abantu benshi ntibabyumve. Ariko se nzavuga iki, nzakora iki? Mukeneye ngo nzabumvishe iki? Ngaho none ni mubanze munandebere nibura, reba uburyo ki uyu mudeda ari kwiruka ngoho yayishize ku rutugu. Uwo ni umudede rwose arimo arirukanka. Ndaje mbabwire mwumve uko ibintu bimeze. Umudede yakamejeje abyutse rwose ari kwataka ngo arebe ko yagaruza twaduce, ariko kugeza ubu ndakubwiza ukuri imirwano imeze nabi. Ndababwiye nti amakuru kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba ndayabazaniye ku bwinshi, ndayabazaniye mugiye kumva uko ibintu bimeze. Aha rero tugiye kugaruka ahitwa za Kimete, twaduce ku munsi w'ejo M23 natwirwaho no bigaruriye. Ubu tuvugana muri aya masaha umuriro uri kwaka kuva mu gitondo umuriro urimo uraka hano za Kimete, ndetse nano bitango ubwo ni Kimete ndetse nitwa ngo ni Kabanju. Utu duce rero imirwano imeze nabi ntiwareba. Ngira ngo natangiye kugenda amasogongeza rwose ku mashusho n'amavideo, kuko hano mfite byinshi cyane biri guturuka hara ku mirongo y'urugamba. Hanyuma ejo ngira ngo mu kiganiro cya mu gitondo ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye mwagiye mwumva ko M23 ndetse natwirwaneho bamaze gufata kano gace hano muri za Rurambo. Muri Rurambo rero amakuru ndi gukura ku mirongo y'urugamba ndetse mu madubu nuko nubundi hano za Rurambo bari basanzwe bahafite, ariko bahafite n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa nabo hari igihande bafite. Icyo bakoze rero ni iki? Kubera iki barwanya hano muri za Rurembo muri teritwari ya Warungu? Kubera iki bahakoze ibitero bikomeye bagakuraho izi ngabo ziri ku ruhande rwa Kinshasa? Byose rero turaje tugenda tubabwira menye impamvu ibice byose bya Rurambo bashatse kubigenzura, ndetse ubu tuvugana bakarimo kubigenzura babigezeho ibitero cyangwa se kugenzura Rurambo. Mugiye kumva impamvu nyamukuru atumye mu by'ukuri iyi Rurambo bayigenzura. Ndakubwiza ukuri umudede hano ari gukubitwa, amepigwa, ari gukubitwa. Ninkubwira ngo ari gukubitwa my friend, wumve ko umudede arimo arakubitwa. Ariko maze rero sinzi ntago bijya bitana do ahantu isasu riri haragenda rwose hakaza ikintu cyitwa igihu. Hano hari mu masaha mu rukerera, ndaje mbabwire ngo nihe ibibazo nababwiye nti hari operation ubundi ziba kuzivuga bikaba bitemewe. Buriya nagerageje kubabwira kuri operation hano kwa Murima, ariko ntabwo nayivuye mu zindi muzingo bigendanye nuko hari amakuru batagomba gutamburika. Mu by'ukuri abaduhaye amakuru hari ibyo badukinze, ariko bahakubitiwe barahakubitirwa. Ndaje mbabwire ibyabaye za Rusenda ku munsi w'ejo ibyahabaye. Ndababwiza ukuri nabyo mugiye kumirwa. Nababwiye nti ngewe amakuru tugiye kubagezaho muri iki gicamunsi ni amakuru yo kuri tera. Ubwo nge ndabandi muri Kivu Amajyepfo, ariko mutangazaji Musemaje ni nta wundi ni sina makosa nawe hariya rwose muri Kivu Amajyaruguru. Yiri rwose moto rambwira ati kibuno cyazanye amabavu kubera kwicara kuri moto ndi gusimbuka hirya hino ndi kugera ku mirongo y'urugamba kugira ngo ndebe uko bimeze. So nawe rero araza kutubwira muri bino bice bya za Masisi, Rucuro nahe hose, atubwire naho uko ibintu byifashe muri amasaha cyane we ko nubundi ari kuri field cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Hanyuma rero kudadukurikira byo rwose, kutadukurikira no guhomba rwose. Nge mbikubwiza ukuri pe,
kutadukurikirana uguhomba kuko ntabwo ushobora kumenya amakuru agezweho. So rero muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri aya makuru muri update ndagira ngo mumenyeshe ko n'ubundi tunaraza kureba he, turaza no kureba kuri parti politique se ho bameze bate n'iki kiri kuvugwa. Byose rero ni amakuru twaboroganirije, twewe icyo tugusaba nta kindi no kutwemerera ukagira uruhare muri iki kiganiro. Kugiramo uruhare muri iki kiganiro nta kundi, nyemerera ukande kuri like kuri iki kiganiro, kuri ako kantu k'igikumwe kameze gatya kandaho, ubwo ukoze like niziba nyinshi no mu by'ukuri biratuma Google itangira kugenda isakaza video n'abandi babona amakuru nk'aya ngaya agezweho. Ikindi kandi nkuko bisanzwe reba abantu nka 5 cyangwa se nko mu groupe nk'ebyiri 3 usharingamo video yibahe nyaboneka nabo bamenye uko situation imeze aya masaha. So reka dutumikire umufatanyabikorwa wacu rero rwose mu kanya gato duhite tugaruka twanzika n'amakuru mu buryo burambuye. Ni Primo Health Infinity, ni muganga Damas. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, ngaho rero uko ibintu byifashe rwose ku mirongo y'urugamba, ubwo tayari tumaze kuba tugira gute, tumaze kuba tugaruka nyuma yo gutumikira abadutumye. Ubwo nyine sasa reka twinjire ku mirongo y'urugamba. Mumeze neza se bundi? Mwakoze like se bahu bantu banje, mwamaze kurayikinga? Niba mwamaze kubikora rero sasa nanjye reka rwose nitereke ubundi twimanukire n'amakuru ku mirongo y'urugamba. Duhere hehe rero sasa? Reka duhere ahantu bita hano muri kano gace, ahantu bita za Kimete ndetse n'ahantu bita ngo ni za hano nyine ubwo burumvikana hitwa ngo ni za Kabanju. Utu duce rero ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo mwabonye rwose ko binanyuze mu muvugizi wa MRDP twirwa no mu bya gisirikare ni Afande Colonel Rugabo, nibwo yatangaje ko tuno duce rwose bamaze kugira gute, bamaze ko bagenda baturibera. Nkuko rero byanagiye binagaruka rwose ku marezo sosiyo, iyi nkuru twagiye tuyibabwira. Uyu munsi rero amakuru turi kubazanira rwose muri aya masaha ntabwo ari amakuru asanzwe, kuko ubu tuvugana tuno duce umuriro uri kwaka. Ni nkubwira ngo umuriro urimo uraka, wumve ngo umuriro urimo uraka. Byifashe bite rero sasa? Ubu tuvugana ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kuva mu gitondo, bagerageje kwataka banyuze hasi no ku butaka kugira ngo bigarure tuno duce, ariko basanze intare za Sarambwe ndetse n'amadubu nabo bisize insenda. Mu by'ukuri ubu tuvugana isasu rimeze nabi cyane. Kabaye amakuru ari kutubwira ngo iki? Izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zaturutse hano bita ngo ni Imirimba. Ngira ngo aka gace Imirimba ejo twanare babwiye aha hantu ahita ngo ni Imirimba niho baturutse. Noneho baturuka hano bita ngo ni Gitumba, hitwa za Gitumba, Imirimba, Igitumba, nahitwa ngo ni Babengwa. Babengwa, Gitimba ndetse netwa ngo ni Imirimba. Niho izi ngabo zakusanyitse zaturutse. Nta kintu bafite ngo barashaka kwisubiza tuno duce bita ngo ni
Kimete ndetse n'itwa ngo ni Kabanju. So, bagabye ibitero, ni ibitero byatangiye mu masaha mu gitondo, cyane ko mu gitondo cyangwa se mu masaha ya kare habanje ibitero byo mu kirere byifashishijwe na drone cyangwa se za ndege zitagira abapilote. Hanyuma rero izi ndege zimaze kugaba ibitero barabanza barazihorera ku ruhande rwa MRDP twirwana na M23, zirabanza ziridoga sugusuka amakompora ye, zasutse amakompora karahava. Intare za Sarambwe n'Amadubu bo nta kindi bahise bakora, bahise barya kava, birumvikana bahise bareba uburyo kibitsimba. Drone ziraza zimisha amabombe n'iki byose barasheringa. Kano gacana bitazakimete netwe ngo ni Kabanju baraharasa rwose, bumva ko biniguye. Hanyuma noneho sasa babonye bamaze kuharasa n'izi drone zabahaye n'amafoto, babona nta kiri gutamba, batereka sasa no twadivansinge dukoresheje hasi ku butaka, tujye no gufata amafoto twereke mu by'ukuri Gisekedi ndetse n'abakongomani ko twaduce bita ngo ni Kimete ndetse na Kabanju twamaze kugira gute, twamaze kuba tutwigaruza. Muzi ibyahabaye, baje gusanga mu by'ukuri M23 ndetse n'Amadubu babiteguye. Isasu ritangira kuvuza ubuhuha, izi ngabo nazo ngo bari bamanuye ngo abadede beza bazanye rwose ngo n'aba FDL n'abahibu n'abanakonda n'abaseripanwari bose, urumva ni coalition ndende. Maze ubundi isasu rivuza ubuhuha, bararwana karahava. Nje muri studio mu kanya gato ku isaha 7, wenda ubisinzi igihe uri buze kurebera iki kiganiro, ariko nje muri studio imbone yacu rwose iri hano muri mu Madubu, imbwira ko rwose na n'ubu ngubu imirwano imeze nabi hariya hantu isasu riri kuvuza ubuhuha. Izi ngabo ngo zari zamaramaje kugira ngo zirebe ko zakwigarura hano hantu, ariko donc byanze rwahinanye. Icyo nshatse kubabwira iki rero, nta report ya risasi mageruhu ndabaha, kuko kugeza aya masaha baracyari kurwana. Nababwiye aho rero ibi bitero byaturutse, nahitwa ngo ni Imirimba, Gitumba ndetse n'itwa ngo ni Babengwa. Niho rero baturutse. So turaza kugenda tureba mu yandi masaha yacu, ese ibitero bagabo bagabye bihagaze bite, ese byagenze bite, ese twirwano babyitwemo bate, byose rero ni muri iki kiganiro cyacu rwose gikurikira iki, turaza kugenda tubabwira buri kantu ku kandi. Reka tusimbukire hantu bita muri za Rurambo, ndagira ngo dusimbukire turacyari kuri frontline my friend. Ahangaha ngiye kubereka video hano za Rurambo, mwumve nababwiye nti ahangaha iyo operation ejo ndababwiraga nti ingabo z'Abarundi zirakubitwaga rwose, zakubitwa zigaterera ingoho hejuru, ubundi zikayabangira ingati imbunda bayikubise ku rutugu batya. Dore ingoho bayikubita ku rutugu batya, ingabo zose zatsinzwe nuko nguko, ubundi zikayabangira ingata. Njya mvuga ngo ziyabangira ingata rero mukagira ngo ndi kubabesha kibuno nta maguru, ariko ndaje mbereke video ziri gufunyamo, ziri kuyabangira ingata. So reka tubanze dutumikire undi mufatanyabikorwa wacu, na amasegonda angahe yonyine, ubundi duhita tuza rwose mbereke video muri buryo kiziri kuyabangira ingata. Mana y'u Rwanda, ingabo z'abadede ewan bayabangiye ingata mu misozi yaraza Kaziba. Naje mbabwire rwose muraje mwumirwe, bari gukubita icyo bita surprise, bari gukubita icyitwa umufiririzo. Ndaje rero sasa mbereke ibintu uko bimeze, bakunze ba Jeune Official. Ndababwira ubundi mukagira ngo ndimo ndabesha, ntizayabangiye ingata batari ko fighter. Hano nabonye uvuga atari ko fight, ibintu butubwira nibyo. Reka nze ndaje mbereke zayabangiye ingata. Reka manze ntumikire umufatanyabikorwa wacu. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo. Mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro, kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, turagarutse rero, turagarutse rwose, turagarutse nyuma yo gutumikira abadutumye rwose, turagarutse.
reka rero rwose bakunzi ba Eugene Official, reka twinjiremo neza sasa. Nababwiye nti ndabereka rwose izi ngabo ziri kuyabangira ingata, ntabwo rwose ari ukubeshya. Umwanya rero n'uyu ngiye kuzibereka. Hanyuma rero ndagira ngo manze mbabwire ko iyi ni imirwano, wenda mbere ko mbereka iyi video ndagira ngo manze mbabwire ko ari ibitero byabaye ku munsi w'ejo. N'ibitero byasize n'ubundi MRDP twirwano na M23 bigaruye agace bita ngo ni Rurambo yose. Rurambo ni agace rwose bari basanzwe n'ubundi bafitemo ibice byinshi, ariko hari ibindi bice birimo umwanzi, ku buryo amakuru ndi gukura hano kuri Suruse cyangwa se n'ubundi muri MRDP twirwaneho, ahangaha nyine izi ngabo zari zaramaze gufunga umuhanda uva Kaziba uhuza nyine Kaziba ndetse na Rurambo. Ibitero cyangwa se iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo hano muri za Rurambo, nubwo mwagiye mwumva ngo habaye tombe gusa, ariko tutaramenya ngo ese kubera iki habaye tombe, kubera iki bahise bakubita ahangaha bakahavanamo vuba. Barashaka kugira ngo abo baturage base naho bahuza neza Abaminembwe, Rurambo, Bibogobogo, donc muri iriya secteur yose abaturage bagire gute, bagire icyitwa communication, uguhahirana kubeho. Niba uru ruhande bejeje ibijumba bazajya bimanukana bahahirane n'Abaminembwe n'abejeje ibigori n'iki byose, habeho guhahirana nyine, hari amahoro yongera hinde, ibintu bigende neza. Niyo Giseke difaranga zarifunga, abaturage bagomba kubaho nko muri bwa buryo bwa kera, bazajya banagurana, uwejeje ibijumba amanukane, uwejeje amasaka habeho no kugurana, kugeza igihe Giseke dubwe azirambirirwa akavuga ati nge rwose amasoko nyamafaranga ngize nte ndayafunguye. Narakubwiye ntabahinzi bajya inama, inyoni zijya inama n'abahinzi biga iyindi. Mu by'ukuri barahinga, ariko inyoni zivuga uko byaba kose niba barashizeho izi ngamba, natwe tuzakora izi ngizi kugira ngo turebe gute turye iriya myaka. Giseke dore arafunga ifaranga, ariko abaturage na MRDP twirwa na M23 no bakagira bate, nabo bakiga uburyo ki bagomba kugira ute, bagomba kubaho. Mu by'ukuri babayeho gitore. Intore burya ngo ntiganya, yishakira igisubizo, yishakira inzira. Niyo byaba bimeze bite, ndumva ubushyuhe butangiye kuzamuka, reka duse naho rwose tuvanemo ikote ubundi sasa dukomeze. So rero ibi bitero byabaye ku munsi w'ejo byari bigamije ngo gufungura inzira ihuza Rurambo ndetse na Kaziba, ndetse papasi cyangwa se intego nyamukuru yamaze kugira ite, yaciyemo byabaye success ibi bitero, kuko ahantu bita Rurambo deja tombe, Rurambo yabaye tombe. Izi ngabo rero nabonye ibinyamakuru bimwe biri kwandika bigendanye nuko izi ngabo zakubiswe. Ibinyamakuru biri ku ruhande rwa Kinshasa biravuga ko ngo ni igitero, ngo ni ibitero byaje biri surprise, biri surprise, ngo byari bitero bitunguranye, ntago bari biteguye ibyo bitero. Mwabyitegura mute se ubutasi bwanyu buri hasi? Mwari kubyitegura mute? Mwari kumenya mute? Nyine ikintu cya mbere kari amakuru mwaratunguwe mu by'ukuri, mukibuka bari kubagaba babakubitisha mu by'ukuri akamamiyo. Do ngaho rero sasa rondebera zangabo mu by'ukuri z'abarundi, isasu rimeze nabi hano muri za Rurambo, bari kuzurutsa, ziri kwiruka, ziri gukwira imishwaro, ibintu byakomeye. Dore ngizo rwose video ngiyo nimuyirebe, ntabwo ngiye kuyibahisha. Umva iryo sasu, ndayisubizamo muhumure rwose, ndimo ndashakika kuyagura kugira muyirebe neza. Umva iryo sasu, reba umudade hano ukuntu ingoho, ndagira ngo mbereke. Uwo ni umusozi ari kubacurikisha, bari kubirukansa imisozi mu by'ukuri. Noneho nge hari umusirikare hano wankuye ingoho, do uyu nguyu, uyu reba ingoho ko yayikubise ku rutugu, uyu uri imbere cyane ari kumuca ku mutwe ngo sasu ryabaye isasu. Dore nguyu ingoho yayikubise iki, yayikubise urutugu, ubundi aracurika, ari muri kibuno mpamaguru. Tujya tubabwira ngo zikina mu by'ukuri iyo bari kurwana bagatsindwa ni kibuno mpamaguru, udafite nyine amaguru kaba kamubayeho. Nawe ndebera ukuntu ziba ziri kwirukanka. Aha ngo hari ni hahandi abasirikare gira gutya, yakumva neza arananiwe, yumva nyine byanze nta bundi buryo, ngagahita agira ate, agahita rwose yigushwa aranga akagwa hara nk'umuntu barashe, abandi bakavuga ati se none uyu murambo biragenda bite tuwusige, bakirukankira. Iyo birukanse rero uyu nguyu
bariya bari kurasa baraza bakahamusanga yagize amaboko atya, akavuga ati kwa heri rwose, ati nimukora ibyo mushaka ariko njye dore icyo ngize nte, amaboko ngaya rwose ari ku mutwe hano inyuma, mwambabarira mwagira mute, njye amaboko namaze kugira ute, namaze kuyamanika. Nguko rero uko hariya bimeze. Izi ngabo ziri kubabangira iki? Kibuno nta maguru. System ni kibuno nta maguru, byakomeye. So abaturage rero ba hano ubu baranezerewe cyane cyane rwose ko urabona iyi nzira bari barafunze yagombaga guhuza za Kaziba ndetse na Rurambo, hamaze kuba haba mu by'ukuri tombe. Ubu Rurambo yose irimo iragenzurwa na M23 ndetse na hano hantu bita muri za Kaziba. Nagerageje kubaza uwampagaye amakuru ntise none Kaziba yo ntabwo ishobora kuba irimo aduyi cyangwa se uwo muhanganye ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ati rwose ntibazakubesha, ataka gace n'ubundi ka Kaziba kari muri Warungu n'ubundi karimo intare za Sarambwe nizo ziri kukagenzura. Urumva ko ibwo hano tayari inzira zirafunguwe, ahangaha ibintu birahuye, ubucuruzi cyangwa se imihahirane igiye kugira ute, igiye gukorwa 100%. Nguko uko ibintu byifashe. So, amakuru rero yandi meza, ubwo nyine twanavuga ko ahangaha kuba aka gace gafashwe cyangwa se kabaye libere, na hano muri Kaziba muri Warungu hakaba hafitwe n'intare za Sarambwe, Uvira byatangiye kwishyira hehe yewe iri mu kangaratete, kuko Kamanyora nayo ni muri Warungu. Tuzenguruka gutya biriya bice byose ubiri mu ntare za Sarambwe n'Amadubu. Bivuze ngo ahangaha bagiye kugucanirira ikintu bita umufaridese n'umurundi. Mu minsi iri imbere muraza kumbwira ibiri buze kuba. Iyi nayo tuyivuyeho muri za Rurambo, iyi nkuru nayo tuyivuyeho muri za Rurambo. Ariko aka gafoto se, aka gafoto ko ntago mwakareba, nako ni mu karebe. Aha rero bari bamaze kuzicanira rwose, ziri kwibaza icyo ziri bukore, byaziyobeye. Izi ni ingabo rwose z'Abarundi ndetse na FARDC hano muri zino misozi hara muri za hano muri za Rurambo, bazi kubise ziri kwibaza uko biragenda, byaziyobeye. So ngayo rero nguko amafoto nkayo ngo nta handi wayakura, ni kuri uyu muyoboro wa Eugene Official. Nibindi byinshi cyane rwose turajya tubibadondosha, nimwe bacu nimwe dukorera. So twagiye rero tujya ahantu bita za Rusenda rero sasa. Maze igihe mbabwira ibintu bya Rusenda, nkababwira nti Rusenda ntago ibintu bya Rusenda byoroshye. Nabwe ntiyari ahantu ubu tuvugana harimo kugenzurwa na M23. Mbona ku ruhande rwa Kinshasa barimo baranyomoza ibinyamakuru byaho ngo ya Fighter ngo hari ahantu ngo ntabwo M23 irahagera. Amakuru yo kwizerwa mbafitiye bakunze ba Eugene Official. Ejo hari kuwa kane, kuwa gatatu, yes, ku munsi wo kuwa gatatu nibwo namenya amakuru ko M23 ndetse n'Amadubu, intare za Sarambwe n'Amadubu, bagabye ibitero karahabutaka ku madefense agera kuri 3 yarari hano muri kano gace ka za Rusenda, muri centre ya za Rusenda hose hari bari bafitemo ibirindiro. Ibi birindiro babishyize kuri bomboni ngo barabicucuma, barabigucucumiye. Ingabo z'Abarundi bazikubise, FARDC barakubitwa. Ariko aho Amadubu n'intare mu by'ukuri aho babera kaga, ntabwo bigeze bahita bokipa hano hantu. Bakoze operation, barashwanyaguza, barangije izi ngabo ziyabangira ingata, barangije bongera bisubirira inyuma. Ntumbaze ngo baherereye. Ariko nyine ubu tuvugana izi ngabo nazo ntabwo zirahangana ava ngo hari zone netere, ariko hari uburyo mu by'ukuri imeredete twirwana M23 bari kuhagenzura hari ahantu mu bundi buryo. Byose rero mu by'ukuri ni amakuru ari kugenda tugero kandi turi gukura hari imbere ku mirongo y'urugamba. Rusenda bari kuyigenzura mu bundi buryo nubwo batayirimo, ariko Rusenda barimo barahagenzura. Izi ngabo ziri kwiyahura zikazana ibikoresho ngo zirahanyuze, bigakarangira izo modoka zabo bageze gute, bazitwitse. Ibibazo hariya izi ngabo ziri guhura nabyo, donc sinzi uko wabisobanura, sinzi uko wabivuga. Ibibazo ni ibibazo hariya hantu. Ngayo rero amakuru ari kuvugwa hano kuri iyi mirongo y'urugamba, nakabaye mbadondosha operation yo kwa Murimo uko yakozwe, ariko
iyi ntago biri ngombwa rwose uwampaye amakuru ati aka ngaka ko rwose kihorera bugahishe kareke uruhisho rwako, ubwo nako nibiba ngombwa nzababwira iyi operation yo kwa Murima abasirikare bahakubitiwe bagashegeshwa mu position yose. Mu by'ukuri niba baraba special bayatatse, niba ari indege, niba ari inkuba n'iki, abasirikare bose basanze mu by'ukuri mu gitondo barambaraye. Ibi nabivuze mbona abantu benshi ntago murimo kubyumva, ariko ndakubwiza ukuri defense bagiye kuhagera mu gitondo, bari ngo kuri za patrouille bababuze kuri za sinyare, bahagarutse bagira ngo ni wenda na amarezo yabaye ibibazo, bahagarutse bakubitwa n'inkuba, barirukanka bayabangira ingata, nabo babakizwa n'amaguru bahahamutse. So ibi byose runa amakuru turi kugenda tubona, ariko nyine iyo operation wampaye amakuru yavuze ati nyaboneka ati utagira ibintu byinshi uyivugaho. So rero mu by'ukuri buriya ibyo suruse cyangwa se imbone ikubwiye ugomba kugira ute kutabirenzaho. Mu byihanganirwa niba ngombwa nzagaruka kuri iyi operation yabereye hehe, yabereye hariya hantu. Reka dusashakishe ro mutangazaji Musemaji atubwire ese muri Masisi ho bigiriwe bite. Naho ni ku mirongo y'urugamba, murabizi ibyacu ni ku mirongo y'urugamba, ntabwo turi kugira gute, ntabwo turi gukora ibitari byo ku murongo y'urugamba. Ni nyuma y'uyu mutaramu ndababwira ku bya parti politique ese hari kuvugwa iki, ariko mubanze mwumve ese ku mirongo y'urugamba byifashe bite. Kiva amajyepfo tuyivuyemo, reka tujye no muri Kiva amajyaruguru hamwe na Sinamakosa. Sinamako wiriwe neza? Mwiriho neza fighter. Urakomeye? Yego tumeze neza. Mucambuzi wahageze rero tubwire. Ya ku mirongo y'urugamba mba mpari rwose, no ku murongo rwose mpari 5 kuri 5 kugira ngo mba ngenda ndisasana uri kugenda bibera nyine ku mirongo y'urugamba muri bitandukanye, ngenda mbabwira uko situation zimeze muri rusange. Aha, aka kanya rero tangaza tubwire, hera muri teritwari ya Masisi, cyane ko ari nayo navango ni naho ihedikota zawe cyangwa se ibirindiro byawe biri. Tubwire Masisi ubu tuvugana bimeze bite muri aya masaha? Hari bice mu gitondo watubwiraga ko ngo byaba birimo imirwano, ubu byifashe bite muri aya masaha cyangwa se kuri iki gicamunsi? Bicaye mu gitondo twababwiye ko birimo imirwano iyo ndetse n'ibindi tugiye kwagwa tubabwira muri aya masaha, dore ko imirwano ikomeje kugenda ibera mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'amoko akagenda akorerwa hirya no hino. Noneho mureka tuhere muri teritwari ya Masisi muri ahashefi ashari hagose aho ita Buhimba. Ibintu ntago byifashe neza kuva mu masaha y'isa 5 isasu rimwe riravuza ubuhuha, ibintu ntabwo bimeze neza na gatoya. Ni ibitero navuga byagabwe n'igisirikare cya Wazalendo ndetse bifashishije n'izi FDLR zo muri ibi bice. Abantu bazi neza Buhimba uburamanuka ukavagahira ku soko ukamanuka hasi rwose ukinjira muri Buhimba mbere ko winjira Kinyana. Ubona ko rero ariho imirwano iri kubera muri aka gasozi ka Buhimba. Ni agasozi kari strategique, ni agasozi karimo defense y'abasirikare ba M23 bagabwe igitero gikomeye cyane n'aba basirikare ba Wazalendo barangajwe imbere na Colonel autoproclamé navuga Bita Izabayo, nawe uzwi cyane dore ko uyu mugabo abantu batuye hano za Nyamitaba baramuzi cyane, abantu batuye bakagusa baramuzi, abantu ba Muheto. Uyu mugabo rero nyuma yuko bakubiswe inshuro akamanurwa iyi hasi muri za Buhimba, n'ubundi ntabwo yigeze ava kwizima, dore ko n'umundi yakomeje kugenda agaba ibitero hirya no hino. Ahari hatahiwe rero akaba yari Buhimba rero tukaba iri kugenda ikorerwamo nyine ibikorwa navuga byo gutegura intambara bikomeye cyane ku ruhande rwa Wazalendo, yewe bakagira n'igihe babishyira mu bikorwa. Abaturage rero bangaha za Buhimba bamaze kuba bahava rwose barahunga, bamwe bamanuka hasi za Kinyana, abandi barazamuka bajya ngaha aho bitazabigugwe barahazi cyane, ni hano hejuru y'isoko rya Gahira. Bigaragara ko abaturage nyine kuba bahunze no ku rugamba rwamaze kuba rufata indi ntera, ariko n'ubundi ku mirongo y'urugamba bikaba tubona yuko FRDC ndetse n'izi Wazalendo nta kintu kidasanzwe rigeze bakora, kuko n'ubundi defense ntabwo bigeze bayinjiramo, dore ko M23 n'ubundi
yakomeje kuyikontorora dore ko ari ahantu hafite ubutumburuke bwo ku rwego rwo hejuru. ubona ko nyine izi Wazalendo ndetse n'izi FDLR kwinjira muri defense baturutse hasi y'umuhanda n'ubundi byakomeje kugenda bigorana, bituma rero bakomeza kugenda bari gukubitwa inshuro ku rwego rukomeye, ndetse n'urusasu rukaba rukomeje kugenda ruvuza ubuhuha. naho ribazi urugamba rwatangiye mu masaha y'isa 5 bikaba bigeze hafi mu masaha y'isa 8 urugamba rukirimo. ni kigaragaza ko zira FDLR zamura hasi zikomeza kugenda nazo zitambika, bigatuma urugamba rufata indi sura. ni mu gihe rero abangabo bagabye ibitero n'undi bari kwisanga hagati, kuko tuvuga nga muri Zarukweti imirwano twari twababwiye uko nayo ihagaze. ariko sinamako uretse gato ntabwo hano urimo uraturezima, ndabona ngo aha hantu bahatwitse n'amazu. aya mazu ntabwo tubwiye ngo yatwitswe gute, byagenze bitubundi kugira ngo aya mazu atwikwe. Yes, umundi mbere yuko nibyo naringiye kubabwira, nyuma yuko narindabye yuko Rukweti naho ibi basa nkaho bari kubakubita tugiye kugaruka kuri report ya risasi na Majeruwi. Nubundi abo basirikare bisanze hagati, ariko mu kwisanga hagati bisanga hagati ari muri Enaosa M23. Tuga ibitero rero bagabye ibitero, ariko bamanje gutwika amazu y'abaturage ngo bikekwa ko bakorana n'uyu mutwe wa M23. Ngo ko bashobora kuba bari gutanga amakuru kuri uyu mutwe wa Wazalendo ndetse n'izi FDLR. Ibi rero bituma hari amazu y'abayobozi barimo abantu bazi abanotable, abantu bazi abachef de serire bagiye bashirwa hariya. Amazu yabo niyo banje gutwikwa mbere yuko binjira muri defense nyirizina. ubwo rero bakimara gutwika aya mazu n'ubundi icyahise gikurikiraho ni ukugenda nyine bagaba ibitero nyine muri aka gace navuga Kabuhimba. ariko n'ubundi ubona ko abaturage n'ubundi iki kintu bari bakiteze, kuko hari umwuka mubi muri aka gace Kabuhimba. bigaragara ko nyine ahantu M23 abaturage bari, nta muturage ushobora kuba yava muri eneo za M23 ngabashe kuba yajya muri eneo Wazalendo ndetse n'izi FDLR ziyoboye. bituma rero haba hamwe umwuka mubi, ndetse bituma n'abayobozi batwikirwa amazu. ariko amakuru agenda adusatira bikavuga yuko ngo abaturage nabo ngo batishimiye iki gikorwa Wazalendo zakoze, ngo kuko niba abaturage bakorana na M23 nuko aribo bari kubayobora, nkuko n'Abazalendo nyine zije zabayobora. bituma rero n'abaturage hanga bijundika aba bagabo bakoze iki gikorwa navuga kigayitse muri rusange. ubona ko Buhimba ntabwo bimeze neza, nubwo Abazalendo ari kugenda bakora ibi bikorwa navuga bitari byiza, ariko urabona ko n'ubundi nabo bari hagati, kuko ufashe ahanga za Buhimba aho twita za Kinyana hari dikota za M23, aho bita za Gise hari dikota za M23, je ugafatana Gahira ku centre, ukabona ko n'ubundi bari hagati, nta handi bafite kuba bacikira usibye kuba nyine bagenda bisha muri zinsina zisa nkaho zasigaye bataratema. ariko ubundi urabona ko ahangaha Wazalendo ndetse na FDLR nabo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitari byiza. ni mu gihe rero bagenzi babo nabo bari Gise barahanga nyine za Gise ndetse no mu bindi bice nka za Rukweti, nabo bakomeje kugenda bari guhigishwa uruhindu. ndavuga babashije kuba barokoka, dore ko naho hiriwe hakorerwa ama operation adasanzwe, ndetse batwika n'ama defense ajya atandukanye twagiye tubabwira. nyuma y'ama defense y'ibirindiro twabwiye byatwitswe, ubuhonge gutwikwa andi ma defense agira muri 3 nyine y'aba bagabo. bigaragara kanga rero n'ubundi situation itari nziza muri territoire ya Masisi. bigaragara ko territoire ya Masisi komeye kugenda iberamo imirwano ikomeye cyane. reka tuve rero ahangaha muri Buhimba tuve ndetse n'ahangaha muri aka gace ka Gise, ndetse mu gace nk'ahangaha mu nkengero zaho za Rukweti, aho twinage n'ubundi mu kandi gace nako ka territoire ya Masisi. aho bita Bushanga naho ntabwo ibintu bimeze neza. Bushanga ntabwo ibintu bimeze neza, bitewe yuko naho ibikomeye kugenda abihabera. ni ibintu navuga bitari byiza, kuko Muzalendo nawe wahangaha akomeje kugenda yigaragambya gukora ibintu byose bidasanzwe mu baturage. Bushanga na gace kari kabaza iminsi navuga kayoborwa na Wazalendo igihe kirekire, dore ko M23 kano gace iri mu buce bwo muri territoire ya Masisi itigeze ikandagiramo. bituma Wazalendo rero nazo zisa nkaho zakigaruriye. Wazalendo naho nyuma yuko zumvishe ko M23 isa nkaho yamaze kugenda ibasatira, nabo bari kugenda rwose bakusanya abasore, bakusanya
bakusanya abagabo bakusanya n'abakobwa rwose ngo bafite imbaraga bagenda babinjiza mu gisirikare. Ibintu nabonye societe civile yahariye iri kugenda yinubira ivuga yuko ibikorwa igisirikare ari ikintu umuntu yakagombye gukora gikunze hatabanje kuba bafata abantu ku ngufu. Hano rero abagabo benshi cyane cyane bari mu rugero rw'imyaka 35 ndetse na 40 yewe n'abasore nyine bari kugenda bafatwa ku ngufu ngo bategekwa kurwanira igihugu. Iki kintu cyatumye rero societe civile yamagana iki kintu, ndetse ariko ngo Wazalendo bikavuga yuko ni iki gitekerezo cyazanywe n'izi FDLR zikomeje kugenda zibafasha ndetse no kugenda zibahereza amabwiriza yo ku mirongo y'urugamba. Ubona ko yuko ku mirongo y'urugamba ntabwo bimeze neza. Umuzarenda hari hose ari kujya agenda yisuganya, amo FDLR ari agenda yisuganya ko rero biraza kuba bikomeye mu gihe dore ko nubwo bari kugenda nyine bategamba bakagenda bakora n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Ikintu kiri kugenda gikoma mu nkokora n'ubundi umutwe wa gatatu nuko bari kugera muri bice Wazalendo zisa nkaho zari zarigabije. Wazalendo zikikuriramo imyambaro ya gisirikare n'imbunda bakabika bagasanga ni abaturage, noneho baba bamaze kuba babatera umugongo, mbese bisa nkaho bakomeje imbere kugira ngo barebe wenda ko bakurikirana umwanzi, bakabona babaturage bitaga abaturage nibo bakomeje kugenda babatega ama ambush agiye atandukanye. Ibintu rero M23 yavuze ko biri kugenda bikoma mu nkokora, ariko ngo ko bitarayibuza kuba yakomeza operation zayo ndetse no gukomeza kugenda ihiga umuntu wese ubitse intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ahangaha rero Muzarendo nawe nyuma y'ibikorwa ari kugenda akora, ariko ngo nari kwitegura urugamba, ngo bigaragara ko nawe yiteguye kuba yakora ikintu kidasanzwe muri iyi teritware ya Masisi. Reka rero tuve ahangaha n'ubundi dusimukire ahangaha bita Niyanja naho turacyari muri teritwari ya Masisi rwose. Masisi kugenda ikorerwamo ituntu navuga tutari dusanzwe. Urukumva mu gace kamwe barwanya, kandi gace ngo haberamo operation adasanzwe, akandi gace ngo bimeze bite, ugasanga nyine ibintu muri teritwari ya Masisi bisa nkaho byahinduye isura. Ufashe nk'igice cya Masisi nibura nka 60% niho hafite umutekano, ahandi hose urasanga imirwano yo ikomeje kugenda ivuza ubuhuha. Reka dusimukire rero muri Niyanja naho abantu bazi Niyanja rwose ni hariya munsi ya za Hembe, ahantu naho uwo bita Kagiri. Ubu ngubu akaba ari hari by'amakuru mfite nize ubu ngubu akaba ari muri aka gasantere ka Niyanja, ngo akaba hafite ya myobo nagendaga mbabwira hafi 375. Iyi myobo yo rero Kagira akomeje kugenda yihishamo n'ubundi ngaga za Niyanja, bikaba bigaragara ko n'ubundi M23 ngiye kuba ihagaza ibitero turutse hejuru Hembe. Hakaba hari n'abasirikare baturutse hejuru muri Gahongore, abantu bazi uyu musozi neza. Ni ibitero rero bagabye bashaka kugira ngo barebe yuko Kagira nawe bamukura hariya, dore ko nyuma yuko bita ba Mike Jaune ba Aigle Rouge ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bajya za Ruhinzi, abandi bakajya za Kunge, abandi bakagenda batatana. Uyu mugabo bita Kagiri we yakomeje kugenda yihishahisha muri Niyanja, dore ko Niyanja yageze no kwigarurirwa n'umutwe wa M23, ariko Kagiri ayivamo, ariko haza kuba habamo reprise strategique kuko Niyanja ahantu burya ku musozi, dore ko n'abasirikare barinda Niyanja burya baharinda, ariko bibere haraza busakirwa. Bigaragara ko mu by'ukuri ari ahantu hataba umufisiye w'umurwanyi cyangwa se witegura urugamba bitewe n'uko ari hasi mu kibaya. Bituma rero n'ubundi Kagiri kuba yahagaruka muri ubwo buryo ashyiramo edikota zero. Ubu ngubu yamyoboye rero iyo bakaba batangiye kugenda bayifunga, ntazi umugabo aharaza kwerekera, kuko dore ko Niyanja nayo yaba ari inzira ijya za Rubizo bamaze kuba bayifunga, ubwo zendeho ntiyazamuka ngajyeyo, yaba ari ku mugeni yakwerekerayo, yaba ndetse no kumanuka yerekeza hasi, ndavuga za Gahira ndetse na za Kinyanya. Izi nzira zose zirafunze, aho ari kwisanga hagati ntazi ngarabasha kuba yanyurira. Ariko andi makuru agenda ansumira akambwira ko uyu mugabo n'ubundi yari yifuje kuba yajoininga umutwe wa M23 Kagiri wo bita General Autoproclame Kagiri. hari abazarendo, abayobozi b'abazarendo nabonye bari bagiye hariya za Beni ngo mu nama bari gutanga ubutumwa. Abazarendo benshi cyane, abakomanda ba Kigingi ba Inyasi bande babandi bose
nabonye hari video yabo twabonye ariko Kagiri ntabwo twigeze tumubonamo we. Yewe n'aba bakigingi bose twarababonye, bamwe ngo baherutse gutwikirwa amazu nabande bose twarababonye, ariko ntabwo twigeze tubonamo Kagiri. Bari gusaba rero ngo ko rwose ngo babaha ngo bakazajya bitabira ngo ibiganiro nk'abandi ngo byakisha asa bihuza abanyekongo. Ikindi bari guhakana nyine ngo nabo bashizeho ngo babayoboye bahagarariye Wazalendo atari bo babashyizeho. Kagiri ntabwo nigeze mubonamo, ubanza Kagira gikomeje gushaka kwibera muri iyo myobo pe. Uyu mugabo bita Kagiri n'ubundi kuva muri iyi myobo bikomeje kugorana, ariko nyine amakuru agenda nsumira bitewe nuko mba ngenda mvugana nawe gake gake. Uyu mugabo yifuje kuba yajoininga umutwe wa M23 ubwo abo twita uwo bita Colonel Otopokame Hakiza wari uzwi ku izina rya Marayika, uwo bita Leopard witwa ku mazina ye ubundi nyakuri yitwa Yves. Yego, aba bose nyuma yuko biripotinze uwari bakuriye yari uyu mugabo General Otopokame Kagiri. Bigaragara ko n'ubundi ngo ari wo watanze nyine wabahaye map y'ukuntu bagomba kugenda, ariko wasigara nyine nka General nka Sinya kugira ngo nyine amanze yakonveka abatarabyumva. Nyuma yuko rero ngo n'ubundi abasirikare ba FDLR bari hariya barangajwe imbere na Colonel Kamonyo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nka Colonel wa FRDC Rita Kayonde nawe uri hariya. Yego, ngo bamaze kuba bamenya aya makuru yuko ari icyitso gikomeye cyane ngo kiri mu mutwe wa M23 ariko kitawurimo neza. Ari muri M23 ariko atayirimo. Ashobora kuba yirimo mu bitekerezo ariko umubiri utaragerayo. Uyu mugabo rero nawe muri FRDC ndetse no muri FDL bari kugenda batarebana, navuga neza cyane, dore ko buriya abasirikare be ntabwo bajya muri eneo uwo bita Kamonya ayoboye. Abasirikare navuga ba Kayonde, Colonel Kayonde ntabwo bajya muri eneo Kagiri ayoboye. Bigaragara nuko nubwo bari hari za Miyanja, bakaba hari mu bice mu nkengero za Kumbwe, abandi bakaba za Rubizo, abandi bakaba Rukweti, ariko mu by'ukuri ntabwo iyo bamwe bagabweho igitero nk'iki gitero doretse kubwira abadukurikiye cyagabwe Ikumbwe, cyari cyagabwe no bita Mike Jaune ndetse no bita Aigle Rouge, ariko ntabwo yigeze abahereza umusada cyangwa se ngo ajye kubahereza support, kandi byitwa ko bari kugenda bakorera hamwe. Ibi rero byatumye n'ubundi Kagiri bagenda bamukemanga, ariko Kagiri akavuga ko n'ubundi ngo ahari nta kibazo cy'umutekano gihari ngo ndetse yewe ko yanze kwifatanya na FRDC ndetse n'FDL bitewe n'ibikorwa by'urugomo ndetse n'ubwambuzi bagiye bakora. Ariko Kagiri nawe nyuma yuko M23 nyine itazi uruhande ahagazemo, n'ubundi bari kumurasa bikomeye cyane ahangaha za Miyanja, ariko nako bari kurwana nabo nubwo nyine aba bagenzi be nabo batari kumuhereza support. Ese baraza kumufata amatekwa, ese bwaba ari bwo buryo yahamagaye mu 23 ngo imuraseho wenda ivuge ko yamufashe amatekwa? Ibi byose turacyabikurikirana, operation yose ntabwo iraza kuba icika abadukurikiye muri rusange. Reka rero tuve muri territoire ya Masisi, ahubwo twinagi muri territoire ya Warikare naho situation ntabwo imeze neza n'akana gatoya, nyuma yuko bikanze ngo M23 iri kugenda rwose itega imitego muri itandukanye, bamwe bakagwa mu mambushi agiye atandukanye. Drone n'ubundi yongeye kurasa hari hafi yo ku zone, nyuma yuko bivuze ko ari abasirikare ba M23 ngo bamaze kuba basatira zone bari kuyibya ifata burenge. N'ubundi drone yaje iraharasa bikomeye cyane, bigaragara ko rabo by'ukuri ahangaha ku zone ya territoire ya Warikare, nubwo M23 itaragaragaza rwa rugamba rw'umuriro irekura ibintu biremere by'ibisashi bikomeye cyane ibasha kugenda ihangana na FRDC, ariko nako FRDC yo iri mu ngamba, iri kugenda navuga ikoresha ikirere igakoresha ubutaka, ariko amakuru nyine agenda dusumira bikavuga ko nabo ku ruhande rwa M23 bamaze nyine ngo FRDC itarabona coordonnées zabo M23 iryamye, ariko n'ubundi nabo bayiryamyemo, ndetse bigaragara ko Warikare n'ubundi twiteze umuriro ugiye kuba waka, nyuma yuko wo bita Colonel Bisukiro, ni Lieutenant Colonel Bisukiro rwose arazwi cyane. Uyu rwose turagenda tuvugana gake gake, ambya ko muri Warikare naho ngo byiteguye nyine bazi yuko ngo M23 isa yabatsaho umuriro, ariko nabo bariteguye cyane ngo baragenda nyine bategura buri kimwe cyose, yaba ari ibifaru biri kugenda bizanwa hafi, yaba ari izi drone zifata amashusho, ubwo ni zigenda nyine z'ubutasi zigenda zikontrola
ikirere zimenya aho abo bahanganye bashobora kuba bari, zose ziri kugenda zikoreshwa, ariko nyine ukumva ko bari kunyuzamo ndetse bakagenda banazana izo kurasa zikagenda ziri kurasa muri rusange. Warikare rero ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo naho umwuka ari mwiza. Abasirikare yewe n'abaturage bari hariya bari kugenda nyine babona ko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Ubwo rero ngibyo bya Warikare, reka duvuye muri Warikare n'ubundi bya Warikare dukomeze kugenda tureba uko bimeze, hari igindutse zishobora kuba twaza kubibwira abadukurikiye. Ahubwo muri komeye cyane ndetse nabonye rwose yaba ari ku ruhande rwa FRDC ndetse no ku bafatanyabikorwa bayo, ni iyi nkuru rwose navuga yaje itunguranye. Ni nyuma y'uko imodoka z'abasirikare ba FRDC zari zirimo nk'abasirikare bagera muri 3 b'abacancuro zarashwe n'umutwe wa M23. Byabereye he? Izi modoka rero zikaba zari zivuye ahangaha Pinga ku zone, ziri kumanuka zigira ngo zimanuka aho bita zaningenze, ngo dore ko ariho bari bakeneye kugira ngo barebe ku rubuga rw'imirwano uko bimeze. Dore ko abasirikare ba M23 nyuma y'uko bari barinjiye Burayi bahise basa nkaho basubiye inyuma kugira ngo bajye mu misozi iri strategique bave mu muhanda. Iki kirongo cya FRDC yibye yuko M23 yavuye muri Burayi, byanyabye yuko Burayi isa nkaho iri muri zone rouge. Noneho rero haza imodoka z'abasirikare zari zirimo amakomba ya 3 ndetse na Land Cruiser imwe yari irimo aba bagabo b'abacancuro bagera muri 3. Izi modoka ngo zikaba zatezwe ambushe, ndetse zimwe izigera muri 2 harimo n'iyi Land Cruiser yabashije kuba yarashwa dore ko ataweho ikompora, ndetse n'indi modoka imwe ikomva yarashwa, izindi zo basirikare ngo babashije kurokoka bazivuyemo barirukanka bakizwa n'amaguru. Kibuno mpamaguru. Amakuru rero agenda dusatira abari ku mirongo y'urugamba hari imbere batubwira yuko muri aba bacancuro harimo umwe wahatakarije ubuzima, abandi barakomereka bihambaye cyane. Ndetse ngo aho ubu ngubu bari kugenda bari kwitabwaho, nabonye nashatse kubaza tese bari kwitabwaho nande, ese ni FRDC yabashije kuba yabatwara cyangwa se ababarashe ni bari kubitaho? Iki kintu rwose bakigize ubwiru banga rwose kumbwira abari kubitaho, ariko ngiye mu makuru nagiye nsumira nyine nk'umuntu wazamuye drone zanjye, nuko bakomeretse bari kwitabwaho n'ababarashe. Bigaragara ko nta support igeze iza kuba yabatabara kugira ngo wenda tuvuge yuko bajyanywe Pinga kuba bakurikiranwa. Ni ambush ikomeye rero cyane. Izi modoka kuba zarashwe ni ibintu byateye igikuba mu gisirikare cya FRDC ndetse n'umwabari abamisioneri bari yari Pinga, byatumye rero bagenda bikanga bavuga ati M23 twicaye n'aha ngaha Pinga yarabashije kuba yahagera. Yego, ikintu cyatumye no muri Pinga ibintu bihindura ishura mbere na wayo paniki yo ku rwego rwo hejuru. Byatumye rero n'ubundi abasirikare bari hara nabo baryana amajanja baravuga yuko nta musirikare ukwiriye kujya yidegenja kuko bamaze kubona ko bamaze kuba binjira, kuko ngo niba abo ngo barashiwe Burayi, kandi Burayi akaba ari ibirometero bike cyane kugira ngo winjire muri centre ya Pinga, ngo ni kigaragaza ko n'ubundi Pinga nayo ishobora kuba yamaze kwinjirirwa. Akaba ari ikibazo kigiye gusa ngo tubone M23 yinjiyemo, cyangwa se wenda bakaba batari kwinjiramo mu buryo bwo kugira ngo bamanze bareba aho imbaraga zo bahanganye nawe zihagarariye. Ariko ubundi muri Pinga ho ntabwo situation imeze neza. Urabona ko ngo haramusemo n'abasirikare ba FRDC bigaragara ko mu by'ukuri urugamba rwo rukomeje kugenda rufata indi sura muri iyi territoire ya Warikare ndetse na territoire ya Masisi, yewe na territoire ya Rucuro, dore ko naho itabashije kuba yasigara. Reka tuve rero ahangaha dusimbukire muri territoire ya Rucuro turi kugana no ku musozo. Reka tujye aho bita Imushobyo. Abantu barahazi cyane, hari hafi ya Murimbi. Ni agasisiro cyangwa se agasantere kari hafi y'ishyamba. Aka gasantere hakaba harashwe abagabo 3. Abagabo akaba bari abayobozi mu mutwe wa M23, ngo ndavuga mu buryo bwa societe civile, kuko buryo M23 tugeze ahantu itifata abaturage baho ngaho igatoranyamo abazaba abayobozi kuri bagenzi babo.
abagabo rero nyuma yuko bashyizweho n'ubundi ngo FDLR dore ko zaje muri iri joro n'ubundi ngo zibasha kuba zarasa abagabo batatu harimo nyine abayobozi babiri ndetse barasamo n'umwe wa mwene nyina w'umuyobozi muri abangaba ari wa gatatu wari uri kumwe nyine na mukuru we bigaragaza ko n'ubwo FDLR zikirara mu ishyamba ngo bigoye cyane kugira ngo abaturage baturiye hafi y'ishyamba byagorana ko bagira umutekano usesuye. Ni mu gihe nyine usibye Mushobyo urabona ko n'ahangaha zagisanga nibwo ndavuga y'ahangaha nyine Tongo yewe ndetse naho bita za Rushege naho ngo rwose FDL ziri kugeza zigira gutya zikava mu ishyamba zikaza zigatwara abaturage ngo banze kuba bazigurira amabote. Ni mu gihe abasirikare ba M23 nyine bari hara muri Rushugunda bamaze kuba bakurwamo bajyanwa mu zindi axe bikagaragara ko rero abaturage bahariya n'ubundi bakomeje kugenda abahura n'akaga gakomeye kari kugenda gatezwa nizi FDLR zikomeje kugenda. Ubona ko territoire ya Rucuro naho ntabwo ibintu bimeze neza, abaturage bari kurera kwarika nabo bavuga yuko M23 yakagombye kuba hafi ndetse abasirikare bagashaka uburyo bajya bategama ambushe izi FDL ziri kugenda ziva mu shyamba ndetse zikaza kuba zakora ibikorwa by'urugomo muri rusange. Ubona ko rero nguko muri Kivu byifashe yaba ari mu materitoire agiye atandukanye nguko ko situation ku mirongo y'urugamba byifashe muri aya masaha. Urakoze cyane sina makosa. Asante. Naho mu yandi masaha ya nguko rero ngayo. Reka rero mbere yuko dusoza tubanze tusimbukire no muri politiki ndetse na diplomasi naho turebe uko ibintu bihagaze byifashe bite rero sasa. Amakuru ari kutugeraho aravuga ko hano muri Baraka, hano mu mujyi wa Baraka ngo kwakunikisha sa cyangwa isizingabo zihageze hari uburyo kibahita batangira gushyira ibintu by'imisoro abaturage batari biteguye bigendanye no kugira ngo nabo barebe ko babona ibyo kurya n'ikinamikoro. Amakuru aratubwira ko ngo abaturage ngo bamwe muri bo rwose ngo bari kubyanga byaza gitanze ngo ni za rasiyo militaire bagashyiraho ngo ni za rara salama n'ibiki byose. Abaturage bamwe rero bari kwanga gusora. Ejo rero hari abaturage cyangwa se ngo abagera kuri babiri bishwe barashwe na polisi hano muri za Baraka nyine mu by'ukuri ngo banze ibi bintu byo gutanga iyi misoro idafite aho yandikwa itaremezwa mu by'ukuri. Abaturage hano bararembye bafite ibibazo by'ubukene, abandi nabo bari kubanyanyasa barimo kugira gute barimo kugenda babambura. So ni ikibazo rero gikomeye cyane, mwebwe mwese bakunze Jeune Official mukwiye kugira ute mukwiye kumenya. Nanone rero andi makuru ari kutugeraho bakunzi ba Jeune Official na makuru ari kuva Kongo Kinshasa, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC burimo buragaragaza rwose ko hari imbogamizi rwose zahuye nazo zishobora gutuma iyi gahunda yo gusenya umutwe wa FDL rwose ngo ibananira, iri kugenda ibananira. Impamvu nyamukuru ngo iri gutuma rwose bananirwa, impamvu nyamukuru iri gutuma rwose ngo bananirwa nta yindi nuko ngo umutwe wa FDL mu by'ukuri ngo ubarizwa he. Baravuga ko ngo abenshi bari muri ibi bice biri kugenzurwa na M23, bityo ngo bika harimo imbogamizi nyinshi cyane mu kuba mu by'ukuri basenya uyu mutwe wa FDL. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Ibundi ndagira ngo nkomeze kugenda nyitohoza neza kuko igihe murabona ko cyatujyanye wenda turaza kongera tugende tuyikomezaho mu masaha akurikira cyangwa se mu kindi kiganiro gikurikira n'andi makuru menshi cyane twagiye tubategurira. So turabashimiye cyane rero mwe mwese twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera kuri uyu munota wa nyuma. Muraba agaciro, muradukunda cyane rwose, bene nkamwe mwanakoze like, ndabashimiye cyane kuko urumva ko rwose amakuru yose mwavuze muti tugomba kuyumva kuri Eugene Official. Abahageze rero munyandikire ngo twari turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako muri comment kugira mbone rwose abo tuba turi kumwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. N'umuhungu wanyu Fighter rero tuza gusoroma andi masaha weekend kandi ikomeze kugenda ibabera nziza cyane ko urebye dusa n'abamaze kugira gute n'abamaze kuba tuyinjiramo. Mwakoze kubana natwe rero, ciao. Eugene Official.